Sanibonani mahlabezulu, sahlangana njalo uhlelo lwethu elithi Ndebele Secret and Confessions. Okweni ukuthumela ama-secret kimi ngapha mina ngizonifundela wona, and then okweni ukulike ni share ni subscribe ukwenzela ukuthi uma ngiqala ngithumela i-confession kule channel yami ikwazi ukuthi ifinyelele kini ngokushesha. Siyabonga ngalezi ncwadi enizithumela ngapha kimi, ngathi ngaqhubeka lisenze kanjalo. Okweni nje subscribe banini, ngiyabonga i-support yenu. And then indaba enginayo namhlanje engekadadewethu, udadewethu le uthi mina indoda yami ilala nomfowethu engizala naye. Umfowethu lona ngihlala naye endlini. Into engenza ukuthi ekuqaleni ngangisola ukuthi umfowethu ungathi kukhona into ayenzayo nomyeni wami, kodwa ngangingakaze ngababamba benza lutho. So ngangithi mangingangena efonini yomyeni wami ngizame ukuthi ngibheke ukuthi kwenzakalani. Efonini yakhe ngathola izithombe zabantu besilisa abaqabulanayo. Mangithi ngiyambuza ukuthi kanti kwenzakalani, ufunani lesi sithombe? Athi yena siyamchaza. Angimbuza ngaso sonke isikhathi ngoba ngesinye isikhathi sasithi masisekamereni, athi yena ufuna ukuthi sisebenzise uSim 2. Masisebenzisa mina ngithi uSim 2 angikwazi ukumsebenzisa ngoba kubhlungu kimi. Abesethi yena ngifanele ukuthi ngenze nanoma yini efunwa nguye ngoba yena phela ungumyeni wami. Kwakunzima lokhu ukuthi ngikwenze, ngizibuza ukuthi kanti wenziswa yini lento lena, ngizibuza ukuthi mhlambe uthwele noma kukhona enye into yini. Ngangizama ngendlela zonke ukufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngaye, kodwa ngingatholi ukuthi kwenzakalani ngaye. Kwathi ngelinye ilanga baphuma nomyeni wami, ngababona behlele emotweni. Ngazibuza ukuthi kanti kwenzakalani ngabo laba ababili. Babengabantu abazwanayo, bezwana kakhulu lokho ukuthi babethe spenda isikhathi esiningi ukudlula indlela umyeni wami spenda ngayo isikhathi esiningi nami. Uthole behlele emotweni, mhlambe baphume bahambe bayophuza. Sibuza ukuthi kanti kwenzakalani ngalaba bobabili. Insolo zami zaqhubekela phambili. Kwathi ngelinye ilanga kwathiwa esontweni kune whole night prayer. Kuthi kune whole night prayer, ngathi mina ngizoya lapho. And then nginengane yomfana ena 10 years neyinye ingane enginayo encane. Ngathi hayi ingane le encane ngizohamba nayo, ngizoshiya le endala la endlini. Ngayishiya le ngane yami endala. Ngithema ngishile le ngane yami endala, basala ke bayaqala imkhuba yabo ke behleli ke khona lapha esofeni. Ingane yami le endala kusho ukuthi yahamba yayolala. Ithe mayilele le ngane kusho ukuthi baqala ke lemkhuba yabo ke, baqala ke benza into zabo esofeni. Kanti ngebhadi mina ngathi mangifike esontweni kwafika kwathiwa umfundisi usehlelwe yinkinga, umfundisi useshonelwe umfowabo. Kwase kuthiwa ke asizukwazi ukuthi isonto lingene ngoba abantu sekufanele bahambe bayoduduza kwamfundisi. Mina ngase ngithi mina angikwazi ukuthi ngiye ngoba ngishiye lo mntwana omfana endlini nobaba wakhe. So ngakusasa umntwana uzovukela esikolweni. Ngaphindela endlini ngadriver. Ngithe mangingena nje ku-driveway ngangizwa ukuthi lapha endlini kunama-sound man ayenzakalayo engingawazwisisiyo, ngingazi ukuthi kwenzakalani lapha endlini. Ngangena ngithe mangivula isicapha, ngathola umyeni wami nobhuti wami bekhothamisene esofeni. Into eyangizwisa ubuhlungu ukuthi ingane yami yayilele khona lapho duze nalapha benzela khona imkhuba yabo. Ngethuka bethuka nabo, kodwa babonisa ukuthi bona baqhubekela phambili ngalento abayenzayo. Ngababuza ukuthi benzani, bathi bona mangifuna mangize ngizobajoyina. Kwaba buhlungu kimi lokho. Ngahlala phansi ngehlisa inyembezi, ngangazi ukuthi ngenzeni. Into engizwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi umyeni wami uzibonisa engazisoli, nobhuti wami abazisoli ngalento le abade beyenza. Babonisa ukuthi abazisoli. Angazi ukuthi ngenzeni, angikwazi ukuthi ngihambe ngiyoyikhuluma ezihlobeni zami, angikwazi ukuthi ngihambe ngiyoyikhuluma esontweni. Kuyinto nje enzima kimi, angazi nokuthi ngiyephi ngoba umyeni wami ngiyamthanda and ngazitshela ukuthi empilweni nguye umuntu engizophila naye kuze kube naphakade. Ingane zami ziyothini ke manje ngalomhlolo esengihlangane nawo? Sengiphelile madawu, sengingehlele nasemzimbeni nasemsebenzini akusasebenzeki. Angisazi ukuthi ngenze kanjani ngoba izinto zonke ngizizwa ingathi umhlaba is closing around me. I feel like I'm sinking each and every day. Angazi nokuthi ngenzeni.
ngisaba ukuthi abantu bazongihleka, ngisaba ukuthi umhlaba uzothini. Kodwa nje umyeni wami uthi uyamthanda ubhuti wami and bazohlala bonke. Angisazi ukuthi ngenzeni, angazi ukuthi ngiyibike kanjani le ndaba, angazi nokuthi ngenzeni. Matawu, ngicela ningisize nebandla, ningisize ukuthi ngenze kanjani kule ndaba engibhekane nayo. Hey, indaba yethu iphelela lana, indaba yethu kadadewethu othi yena ungumuntu lona oye wazithola engumuntu ohlangana nomyeni wakhe elele nomfowabo esofeni. Angazi ukuthi nizomsiza kanjani. Ngiyanethemba njalo nina ukuthi mangiyiphosela kini le ndaba nizayiruvuruvuza, nikwazi ukuthi nifinyelele ekutheni umuntu azathole usizo. Ngiyazi ukuthi bathi injobo enhle ithungelwa ebandla. Ngiyacela ukuthi nimsize usisi ku-comment section, ngoba manje into engingayisho mina njengomadawu, ngizothi mina usisi udinga i-counselling ukuze akwazi ukuthi aphume kule ndaba abhekane nayo, akwazi ukuthi amukele ukuthi umyeni wakhe uthanda abantu besilisa, akamthandi yena. Angazi or yayindlela yokuthi abantu athulise abantu ukuthi bangakhulumi. Angazi ukuthi kwakusenzekani, kodwa nje dadewethu ngifuna ukuthi ngithi mina umyeni wakho hayi akakuthandi. Umyeni wakho uthanda umfowenu, uthanda abantu besilisa. Abantu abanjalo awukwazi ukubatshintsha, akho easy ukuthi ubatshintshe. So into engaba khona ukuthi wena wamukele ukuthi umshado wakho usuphelile, iy'ngane zakho nazo uzenze ukuthi zi-understand-e ukuthi ubaba wazo ungumuntu onjani. Noma ungeze ukubachazele nje ngoba kuzobalimaza basesebancane, nje ubachazele ukuthi niyahlukana nobaba wakhe, ubeke nje izizathu baze babe badala, uzobachazela mase bebadala. Kodwa kwamanje kufanele nje wamukele ukuthi umyeni wakho ungumuntu othanda amanye amadoda, and nawe uqhubekele phambili neyakho ilife. Ayikho into erongo ngawe, ayikho into emoshakele ngawe, awenzanga lutho, ayikho nje into erong ngawe. Nje wena zamukele nje ukuthi owami umyeni ube ngasuwami. Uzodibana nomunye ozokuthanda mhlawumbe kudlula yena, mhlawumbe ozokuthanda ozokubonisa uthando ngoba uzobe ethanda wena. Lo wayezifihla nje, ube mhlawumbe benamahloni ukuthi amukele ukuthi ungumuntu onjani, wasethi ngcono ngithatha umfazi, and then was hiding behind ukuthi ngishadile. Uyabona into efana naloyo. So hayi-ke dadewethu, uhlangabezana naleyo nto leyo, wazi nje ukuthi ududuzeke nje, wazi ukuthi umyeni wakho nje akusasengumyeni wakho, nihlukane nje sisi, kwenzela ukuthi ungahlukumezeki empilweni yakho, ngoba uzohlukumezeka as long as usakwazi ukuthi uthi uyamthanda yile nto ayiyo yona, uzohlupheka. Ntombi, ngicela ukuthi uphume lapho ngokushesha, ukwazi ukuthi uthole ukuthula. Ngiyabonga, cela ni-subscribe, ni-like, ni-share, ni-comment futhi, kwenzela ukuthi abasibhaleleyo ngapha bakwazi ukuthi bathole usizo. Ngiyabonga, bye.